Alright, iti deti nga gundaway ket inte nga ro dendenggen ti panakaibasa ken panakaidrama ti napadayawan na surat nga may kanbiag ita nga malem. Aggapo ken ni Mika iti Ilocos Norte, ana pauluan iti Kalapaw. Sagudayen nga rod ti surat ni Pagayam Amika. Dear Cousin. Sakbay man nga inak ibinglay ti pakasarita kasinyong, kablawag kay man itinaragsak nga aldawyo di tan MRC Studio. Kastameten akablawag ni itipadak nga dumdumngeg iti dayto nga programam apud no launay nga makaited liwliwa uray kadagiti natataengan man wenno kadagiti agtutubo akas kanyak. Wen kasinyong ubingak pay. Siguro, siya kunti kaubingan nga letter sender iti dayto nga programam. Ngamin agtawen naklaeng iti 10 ket 5. Ngem addaan akon iti nakana wenno nadagsen na parikot. Akayat ko nga itaklin iti dayto nga programam tabaring no may kandak iti balakad. No panpanunoten nyo nga love life ti parikot ko. Saan kasi nyong ubingak pa awan pa iti panunot ko dahi nga panag. Takayat ko launay nga iturpos ti panagadal ko. Ngayon ti makadakas kasin kasladyak meten maiyulo ti panagbasak. Ta iraprapin ko meten ti agaw-awir kadagiti talo nga babasit pay nga adding ko. Agsidao kayo siguro kasi no apeng nga babasit pay dagiti talong nga adject idintong agtawen ako niti 10 ket 5. Agtawen ak idi ti talo idi ta agabrod ni nanang. Ket kalpasan ti 10 atawen nga panagabrod na isu day di naaddaanak iti adingek. At apagsampet ni nanang nagfurgod dito Pilipinas 10 wen 8 atawen siguro 8 atawen sa no jak mariro. Kalpasan na nagsikog ni nanang naganak. Sumaruno atawen nagsikog manen naganak. Ket sumaruno atawen naganak manen. Akit maobliga akmet nga agaw-awir kadagiti italo nga adject nga babasit pay. Nang runa no sumroda tatangken nanang nang runa no te sumro ti ugali ni nanang nga selosa, managatap, naunget ket agapad a kini tatang. No kasta nga agapadan, saan na nga masikason dagiti adding ko. So nga kapilitan na siyak ti mga sikaso kadakwada. No kasano nga nadanak iti parikot kasin, dua kami pela idi nga agkabsat. May isa pela eng ti adingek idi, agkaraapaan ng datatang kinanang. Imbes ko mga dati agsina da, takanayon mo nga dati mangmangig ko tunggal agapa da. Nga agsina da kanon, pumanaw kanon ni tatang. Ang kalpasan laing ti sumagmamano abulan, masikog manin ni nanang. Dakkel manin ti tiyan na. Tapno no maawatan nyo, ti kasasaad ko kasin yung kastiuman ngay nakisalaysay ti amin. Nagawid ka pa'y laeng, si Gagado. Apay, nakadimanan si Katunet. Katapi ko mga saan? Oh, kalpasan di trabaho, agawid ka kuman, angim, sa dino pala tinap na banam, napangkaman nakiinuman. Unay ka maten. Gagakailaang mata, nga makiinumak, ta, nabanugak ka ron. Kat kumakit agawid ka ta dito'y mga ikatin ti banung mo, o dito'y ka kumanga aginuman. Ina, nagawis nga ron, dikiti kakadwak. Si kamat niwatan nakmanan, tikiti baga makit na bang ka nagbabae. Anya,
Nagbabae nga bagbagam. Katalaga, mahit. Uri siguro di adda ka abroad. Dahil araramide mon. Dahil agbababae. Unay kang, imbes ko mga tumulong ka dito eh. Nagrigat ti Jarko dito eh. Agtrabaho akit ti balay. Sa kagaw-awir ka, kaditi anak ta. Gadadamot ni Mika. Kit ni Mika na di baunam no, di mo masango. Katapay, agbasbasa ni Mika, aping nga obligata ti anak ta nga mga wir iti ading na. Idintong adda ka mo, mabaling ka nga agaawit ta tulungan nak. Nauri ko ba, bayat nga lutluto ak hindi pang malaman tayo. Kat aywanan ba ti anak ta? Unay ka mo tayo. Nabanbanugak lang arudan, kastaman ti pasapat mo kanyakon. Oh, kat, papanam nga raud. Mabwisitak, papanam. Nagdital, kalapaw, ditalikod ti balay. Taan niya ti ramid midjay. Ijay ka maturog. Anya? Unay kay matananang. Oh. Nakaasyak na ng paturog kini baby. Sakit agap-aba kay manan kini tatang. Ay, pasensya ka na anak ko. Saan ko nga natirid-tirik nak? Masuro na kami kadayta nga amam. Taimbes ko mga agahawi din. Kalpasan ti trabaho na ang imdet. Napan man nakininuman. Nakainuman nga si Mang Peten. Unay mo ta. Uray ko maananang, sangkay ko mga agap-apakas na samo ko mga bugbog kawan tapno no. Saan nga mariing ni baby kakaasya ka ng patpaturog. Ala, pasensya kan. Napaturog mo ro din. Wanan ananang, magkarariing ita agap-apa kayo. Yung pinaturog ko manan. Diyak pa'y nalalpas na kiti assignment ko. Ala. Siya ako di makamuki ni baby. Kaya lilipas na ta assignment mo, anak ko. Anya pil na tir-aramidin nyo dito'y paraangan, nanang. Awan anak ko. Abi di ka pinaturog. Nagring man ni Bibi tayin. Iso nga pinaturog ko man, tawang kay mo't ngamin nga nangatag kinkwana. Pasensya ka na. Iso man lagayam. Adda kay magayam dito'y paraangan nga inumiti arak, nanang. Ha? May salain nga bote mat ti ibusik anak ko. Kaapi nga gininom kay manin iti arak, nanang. Ala, bebe anak kadlatan. Taadang rod problema kinitatang mo. Uray pa'y ananang. Uray na da problema yung kinitatang. Saan nga day arak ti solusyon na? Yung kay kidi atagan ni baby. Tamaturog ak maten. Ala, pasensya ka. Ibusik laing da ito yan. Maluksawak launin ngamin. Tinararabidin ni tatang mo kanya kanak ko. Kida kay mat ngamin, nanang. Kanayon nyo lang apain ni tatang. Kanayon ni bagang agbababay. Idinto nga awan matipamaniknik yo. Aman. Ibagbaga na lang nga mapan makininom dita. Angin. Patsik nga da babae ni tatang mo. Naitakay man madamdama. Ingkay tuman ka idan ni tatang inji kalapaw. Hanya. Kasta kay matgakanayon. Kasta man idin. Apaam ni tatang ibaga magtalaw. Tunumapan maturog ni tatang inji kalapaw. Ingkay matngarod suruten. Tila ibagbagam si Kamika. Ingkay di maturogan. Kasano ko baga surutek ni tatang mo? Idin to nga masursuro na kigwana. Imbes ko mga lambingan, naknukas na nga agpong tutak. Agpong tutak lang mo't at may stress agbalbalim nga trabaho dito. Sa akin imbes nga agawin. Umay na kumamot iliwan ti pamilyana. Umay na iliwan ti asawa na. Kandi kiti anak na angim. At nga iliwan na ti arak. Nagiti babarkada na. Wino ti chicks na. Ibati kayo maladitan, nanang. Isuman lang nga iso ti bagbagayo. Alain kan. Tailipas ko lang. Ibusik lang nga tinagyan ti buo ti anak ko. Agsang sangit ni baby.
Api nga ta di pagtalnain ni nanang. Unay mo ta. Tinurugan nga tan ni nanang aga po iti barbartek nan. Nakmalaing yun. Ay, ala, awan mat ni nanang ditoy. Hello, ay baby. Stone baby. Mabisin ka di? Mabitlaan Tay timblaan kay tigatas mo baby. Mabitlaan. Awan man kami ni nanang. Ay, na Diyos ko, sumalang agsang-sangit ni ading ko Tawag maggahim ni nanang dito din nana. Diyos ko, wait lang ading ko, wait lang. Agtimbla, akla tigatas mo ading. Naturog matla dagos ni baby tay mapagdedek. Sa din nga mintayan ni nanang ayan. Inakman kita hindi talikod. Baka napan na sinurot ni tatang. Nagsipngot pa imot nga rod dito Nan, sa dinutayan nga tananang ayan. Ay, kanto. Pasensyakan lang doon. Pinagsaw-saw ka itay. Okay lang ba ka ito, Net? Ala, sige lang. Ala, agkamanyo ka lang ta. Sorry na talaga. Nung nabugkawa ka itay. Sorry mo nung nakainom makasimbang pa. Damot tatangkin na nga dadang duway di kalapaw. Tita, di kun ko nakit. Simurot man ni nanangan kintatang iti kalapaw. Sigurado nga agadi nga tumanan. Unay madaytan. Kasyak tuman ti kakaasin. Mika! Mika! Ay, apay nanang. May mo man aywanan ni ading mo. Kit ba? Diyak kayang aywanan ni Sunan. Takil ba't karot ti tiyan ko, anak ko. Unay mo tan. Nagmayat ti panagay-ayam ko di tiruar. Alan na may ka na anak ko, Mika. Alan kit ni agsang-sangit ni ading mo. Umayin nanang. Ala, pasensya ka na anak ko Awa mo ti sa bali nga pangimpa-awirak yun ni baby. No disi ka. Kasanumat ngamin nga makaawir kayo nanang. Nagpasikog kayo matmanan kini tatang. Ay nakit, nangarod ka. Bumawbawi laing ni tatang mo. Bumawbawi kami laing taman nabayag nga panawin nga saan kami nga nagdin na. Amumad nga nagabrudak iti manungatawan. Kasanugat, di pa'y makapagna ni ading ko. Agading aktumanin ti may sapay. Uning kay mutan nanang. Ala, ananusa mo na anak ko. Uray ta nanakam ka mutan. Ay, Mika. Ay, si Kagayam, ay sa. Ala, pinag-absent ka di kalman kad adates tayo. Kadi. Nagpa-surprise test ni ma'am. Kat, diya mo ikan na kanto ti special exam. Ay, text comment kid din ni ma'am nga sa anak nga sumrekta. Maditi bagbagan ni nanang. Kaasimot. Naawan ti may ngayon, dagiti duwang ading ko. Ay, aywanan niya. Nagsarunumad kami ti ading mo. Kay, Diyos ko, Maalangarod. Umay kanto ka diyagbasa into no bigaten. Balubos ni Apo, Aysa.
Nulaki di mayat tibagbagin ni nanang, mahig tagbasan. Alang arod. Sayang mo't. Baka numaregreg ka dyan ti honor. Ay, Jack ipalubos ay sa. Malang arod din. Inakon kat ururahin ni nanang dati yung pagatang na. Sige. Ay na. Mika! Umay mo man kita ni ading mo. Gat na eh. Awirik ni may tinauding ading mo. Umayan nanang. Ay, Diyos ko, ay nga. Pauni ba't pa nagranranadan nga? Duwa nga, gluklukon. Iston ading ko. Sapila dito ay amayo mat. Imbes ko mga agawid nga masapa. Tao may kumamot tumulong dito. Kasi manan nga naladaw man nga sumangpatan. Nga nakainom to manan. Pagpungpungtutan naglaan. Ay nananang, kastaman ti bagbagayon. Urahin tayo kadlatan ni tatang. Taagawid mo't lang nga agawid isunan dito eh. Wan awalat konsiderasyon na, di na mapanunutan, tiligat kumiten nga agaw awir ka, dagiti anak mi, dagiti ading mo. Kati bagpeatanda ka. Diyos ko, sa dinot ayan ti panunod, deta nga lalaki, deta nga tatang mo. Adda nga ibang pangruna na ti mapan makin inom iti arak. Wano saan ka, mapan siguro ka dagiti babae na Ustunan nanang saan kayo nga agong unget. Kitney, saan nga agtal na dagiti ading ko. No kasta nga agong unget kayo. Salbag ka kiti alalaki Imbes ko magagawin ka. Tamnuno, umay ka matagaywan ka dagiti anak mo. Nagbabasid na pa Anda ka kumakin inom dito ang war. Hindi naman bugkawan na pa rin. Uugtan na pa rin, pagsawsawan na pa rin. Imbis ko mga itasaran nakti ka rin, tadyak penangan. Itasaran na magbagima. Tapos na naman banlo kang nakarutin, may stress ang nakarutin, agbalbalam. Sa sika, yata, mapan ka, ag happy-happy ka, naging tamarkadam. Wino na pang katisis mo. At siguro babae man di magbagamon. Kanayon lang kas na ti panunod mo. Kit pa pa na mga rod. Wano ka malayan, jak kahit namang mangig, tigas na nga panagdiwiwat mo. Deta ka ti paglaingan. Tumalaw ka kintin. Nasisaya at nagsinatan. Sige, agsinata. Yung malaag, di kita duwang antak ta. Bagin ta may isa. Anya? Ay, saan mo mabalin nga alain di kita talong antak ta? Ang talin na intalain dito suporta ramida. Gaputa amada ka nga ron. Tumalaw ka dito Sikamat lang di magmangtiti sakit ti ulo. Sikamat lang magmangtiti di problema. Talaga pumanawak. Nimindak, di ta kalapaw. Anya? Di ta ka maturog. Tapno sa anak ka, umadayo ka di kita anak ko. Umadayo akit diking ka. Adayuwag na tao pa nagniw-giwat mo. Talaga, umalaw ka karotin. Umalaw ka dyan ka na maginan pa naglumbrumam. Unimatun. Agap-apa man ang datatanggin nanang. Di tala mapanunutin nga maturog na kiti adding kun. Mapuya talakban dito yun Sigurado man nga sa balit mapasamag. Unimatun. Abay di ka pa'y naturog, Mika. Kitda kayo nanang. Aping agin inom kay manan iti arak. Baybayan na kadilat, anak ko. Tada iti problema. Kaya't kunti makiwin naswas kinitatangyo. Kanahin mo ba't ngay bagatay tananang magapa kayo? Di yumat maaramid. Talaga aramidak itan. Sa anak nga ang awanak ko. Naululimek tilubong ko. Naululimek pa itibiyag tayo no awan deta nga salbag nga amam. Irresponsable. Talabagbagirat pan panunutin na. Imbes ko mga umay tumulong dito balay kalpasan ti trabaho na. At dadita nga makin-inom ken mapan iti babae na. Panawang kay may lahingin nanang. Inaklataatagan ng dagiti duwa nga adding ko. Ta sigurado nga di yun tumanin kaida-ida nga maturog. Anya, ay, saan kagsasaot kas tamika Siyak ti inam.
Saan na ngay kaskas ta? No ibagak nga isinakon ni tatang yo, isinakon. Saan ko apagan ano ti kastak klaset lalaki? Makauma kayo nanang. Agsina kayo nga talagan. Di yun tumadla maornos ti bibiyag yo. Nasaysaya at siguro nagsina kayon. Ipaypayso yun. Talaga, ipaypaysok. Apay, ti managkunam kanya, jak agbiag dawan ni tatang nyo. Ay, nagado ti... Apay, isulat bangmang ti tiragsak kanya. Isula ayang mo ti rason nga agbibiyaga. Adda kay mo nga anak ko. Takitit may met nga lalakin. Gusto ti ko na. Awan manin ni nanang dito eh. Saan naman nga kinaidda dagiti adding ko? Bakit di ata siya ti may nagidda dito eh? Sa dino nga tati ayan ni nanang. Nakmang kidikitan. Amang angkit doon na iturog na dyan paraangan. Papuyata nakmanan sigurado. Ganto! Tunet! Ganto! Ang subligan niya para iturog ka. Ano magkaitata dito? Diyan kaya na mapukaw ka. Diyan ka ba ilan niya mapukaw kayo ni biyag ko? Warren, tunay bakit? Naawit akto yung bigatan. Yung pagbad atay may nagkinaano dito ka na pa. When ata mailiwag yung kaganto. Diyan kaya na saan ka kay dalakay. Ipatay ko lang hindi na mapukaw ka. Kunak tupay. Napanmanan iti kalapaw ni nanang. Napan naman sinurot ni tatang. Kit may salain ti kahit nasawin da ito'y. Sakit agburi-buriri dagiti duwang adding ko. Di pa'y makapagnati na udi. Sigurado ak nagsikugmanin ni nanang. Naimod da iti nga biyagan. Mika anak ko. Kita man ni ading mo. Ay na, madama ti assignment ko nanang. Alan anak ko. Kitnay, baka mariin ni tinaudi. Kitnay, ay wanag na ti adjam. Diyos ko nanang, din yun sabi kay di amot nagnagan dagay ti adding kon. Alan anak ko, may kan agad day. Pagtalnain mo na ni ading mo. Alan Mika. Awan pa ni tatang mo na eh. Unay matan, may stress ak matigas to yun. Basol yung ananang. Basol ko. Basol ko ata naganak kay nga naganak. No, kumasang kay nga naganak nga. Kadatawan, di saan kay ko mga problema ita. Pati siya may ramraman, pati panagadal ko, maapektaran na yun. Anya? Alakit din, umikakit din. Anagit. Agsangit dagiti adding mo na eh. Alan ang may Mika! Mika! Unay matang. Ay, apok. Ay, ibagtaladahanong ka. Ay, takayo ngayam no lapasing. Napanandananang mo, kandigiti adding mo.
Titilangin na udi nga ading ko ti addad ti balay, Lola. Napanan nga ron tayo duwapay nga ading mo. Kaninanang mo. Nagkukuyog da nga talo, nanang. Napanda J-Center, napanda nagpabakuna. Ay, kasta aya. Ay, umay ka, padigwan ko ba? Nitatag mo nga raw. Napan siguro nagtrabaho, Lola. Apay nga ron, adda ka dito likod, no? Adda ni ading mo dito unig tibalay. Pinaturog kon, Lola, pasing. Anya nga ron tiraramidam dito likod. Awan lang, Lola. Awan lang nga. Anya day ta. Posporo mo dati, igim mo. Apo. Ha? Awan, Lola. Ay. Anyat pangaramatam tapos paraw. Agluto ka dito likod, kat adamot idya unig tibalay, tidalikan niyaw. Kuan, Lola. Awan, Lola. Napidot ko lang, Lola. Isirit ko to di balay. Tadaw sa rin minto nga pagpuspurumi. Ala, sige nga raw. Ipang ko nga raw taunig tibalay dahito ipadigok kada kayaw. Ibagam tulatan kininanang mo. Ay, sige, Lola. Ala, umay ka nga raw din tantadya unag. Muna kailatan, Lola. Dito yung pilalikod. Sige nga raw. Apaw. Sarita da ka man, si Kamika. Tatang. Api nga inaramid mo ti kasi anak ko. Ha? Anyat simbre kiti panunod mo. Api nga pinuuram ti kalapaw. Ay, agmauyong katsamutan si Kamika. Awat samutan ti limbong ti panunod mo, api nga puuram ti kalapaw. Nung karod na iramraman ti balayan? Ha? Nung karod na puurang kan? Ha? Ti katurid mo nga agpuor? Api nga nga agay-ayam ka iti puor? Siguro akit nagay-ayam ka. Nagkarayam ti apoy na kitaala ta kalapaw. Sumungbat ka. Sumungbat ka, Mika. Nasisayangat man nga mapukaw dahi nga kalapaw, tatang, nanang. Anya? Anya? Gapu ka dahi nga kalapaw. Nadadaan di pa nagadal ko. Anya? Anya di bagbagam? Anya ti sasawam si Kamika. Anya kung mati pa kadadaanan ti panagadal mo, gapu ka dahi nga kalapaw nga, pinuuram. Wine. Ay, mauyong ka katalakan si Kamika. Anya nga agmahuyong, dakay mauyong atatang. Dakay yung adwakin ni nanang. Anya? Abi nga kasati palang sasawam si Kamika. Agbeso med nanang. Apa kay nga apa? Kanahin mo nga pagtalawin ni tatang, si kamot tatang, kanahin ka nga agtalaw nga kunam, di ta ka mulaang kalapaw nga mapan maturog. Si kamot nanang, ibagam nga agsina kayon, numakainom kayon, numakaaram kayon. Anya? Ay, matitatabrak sa saob si Kamika. Talaga mi tatang. Surutin na kayo ni nanang hindi kalapaw. Iti Jayton nga garamit kayo ti ading ko. Adon ti ading ko, gabo ka na kayo. Di yung ba't maiwanan? Siyak ba't ti pagaiwanan nyo? Mabaybay akon nagiti assignment ko, mabaybay akon nagiti homeworks ko. Kanayon akbay nga agam absent di skwelan. Anya? Anya anak ko. Iso nga nasaysay at pa'y numapuoran na hindi ka kalapawin. Nuaga pa kayo ngamin, nuagsina kayo nga kunayo, ipay-payso yan. Anya? Salbag na hindi ka kalapaw, bisit nga kalapaw.
Kalpasan nga pinuurak te kalapaw kasin yung kaasin Apo Diyos. Saan mo ten nga apa datatang nanang? Mabuting nga taan ni nanang nga apain na ni tatang ta. No agtalaw ni tatang, awanen ti kalapaw nga asidig nga pagturugan na. Tano mapan iti adayo, wenno adayo ti pagturugan ni tatang. Amang ano saan nga mabirukan ni nanang. Nimot nanang, saan mo ten nga inom iti arak? Saan man lang minom iti arak? No agapad ni tatang. Nagkarida tatang ken nanang nga maudin nga anak da, tinaudi nga ading ko kasinyong. Upat kamin, siya ken titalo nga babasit pa'y nga adingag. Ang imtunggal mangeg ko, dagiti asog da tatang ken nanang gaputa. Kanayon damoten nga kakaida iti silid da. Kanayon nak nga may stress kasinyong. Kanayon nak nga madandanagan. Dinamag ko pa'y kinimestrak. Ma'am, anya nga tati, aramidin tapno no saanin nga agsikog tinanang. Kwa, Mika. Nga, oren no kanayon da nga ag-sex, ma'am. Mabalin ka din nga saan nga agsikogan ti nanang? Mabalin? Ay, kasanuno kwa, ma'am. Nulakit di nalaygaten, ti ina. Nga oren no kanay dagag kanaig ti ama, ti asawa na. Saan nga masikugan? No permanente nga nalaygaten. Laygate, ma'am? Wen. Apay. Kahit ko kumangamin nga saanin nga ganak ni nanang ko, ma'am. Tapno no saanin nga manayunan ti basit nga ading ko. Siyak namin ti agaw awirnok kwa, ma'am, no saan nga kabailan ni nanang. Maawatak deta nga kasasaad mo. Tadakkel ti epekto dagiti grades mo, sipod idi. Kanayon nga agabsent ka. Bimabapay digiti scores mo iti test mo. Ken ado digiti lackings mo nga projects. When ma'am, data ti rason na ma'am. Kaya't mo saanin nga agsikog ni nanang mo. When nga rod ma'am. Akit iba kam nga agpalaygate. Tapno na ti kasta. Kat saan ton nga agsikog pay. Ay, sige nga rod ma'am. Agyamanak ma'am. Imbagak nga rod kininanang ko kasinyong nga tapno saanan nga agsikog ket kasasayaatan nga ramiden na ket agpalaygate. Akit mayat mo dayta anak ko agpalaygatak. Angem nangina mo ti pagpalaygate. Sala na laka ti laygate. No kalpasan ti panagpasngay. Anya nanang? Anya ti ketyo sawan nanang? No agpalaygatak. Nga sa anak mo nga aganak. Siguro ket kababaan ta 20,000 nga magastos. Anya? Wen. Angem no kumamasikugak. Ket inton aganakak ket ibagak iti doktor nga agpalaygita kon nalaklakan tulaeng. Baka libren tupay. Ay kasi ka dinanang? Wen apay. Kaya't ko kumanga agpalaygit kayo nanang. Tapno no ti kasta. Saan nga manayunan ti anak yo? Saan mata na manayunan ti ading ko? Akit nanginamat garud anak ko. Angem libre no aganakak to. Ay, anya ti ketyo sa nanang. Kit no, agsikugak man nanakot. Agpalaygay takton into no aganakak. Saanin nanang? Aganak kay manin. Manayunan man ti ading kon. Isungar mo kayat ko nga agpalaygit kayo. Tapno di kasta. Saanin nga manayunan pa iti ading ko. Sakit ibagayo nga pasikog kay manin. Kit nanginamad karod anak ko ti agpalaygay. Awan mat karod ti dakkelakwarta tayo. Gasa na bale. Agkon-kontrol kami mo't kinitatang mo. Aramidin mo ti amin. Tapno sa anak nga agsikog. Madanagan ako rod nanang. Kanayon ko magkarod nga mangag ti asog yu kinitatang. Anya? Wen kasinyong kanayon nga ma-stress tunggal panpanunutek. Ngayon ti anyaman nga oras ket agsikog manin ni nanang ko. Diya ka mo.
Hangkong mols nga may kaditi panunot ko dayta. Tunggal awirek dagiti adding ko ket. Sang kaibagak nga usto ko man. Maudi ko madaytoyen. Usto na ko man. Saan ko na kayat nga manayunan pa ti ading ko ta. Manayunan to man ti obligasyon ko kunak. Tunggal ag-review sakbay kadagiti exam mi hangko mayulo. Nadlaw ko nga kasla simmabalin ti focus ko iti panagadal ko kasin sipud idi agsasarunon nga naaddaanak iti adding. Sayang ko na nga rod dagiti memestrak. Tanapintas kano ti standing ko idi. Sayang kano taamangan no. Amangan no maminpinsan nga mapukaw ton ti focus ko iti panagadal ko nang runa into no agkolehyo ak. Ket dahil ti launay ti parikot ko kasin iso nga nagtaklinak ti programam no da kayo ti adda iti sitwasyon ko anya ti kasasayaatan nga aramiden nyo. Pakipupuor ko ka din ti balay mi tapno awanin ti silid nga paglabing-labingan datatang nana. Joke lang. Amok nga saan nga nasayaat nga ramidig data. No da kayo ti mangbagbaga kada tatangkin nanang anya ti ibagayo kasin. Ipilit ko kadi ti panagpalaygit ni nanang. Wenno agtalay kaklata kadakwadan nga sapay ko makit saan dan nga makaaramid pa iti ading ko. Tapno no sa anak ton nga may stress kasin. Ket agsubli ti dati nga ganaygay ko, ken pasnek ko iti panagbasa. Ala, balakadan dakman nga rod, tulungan dakman kasin, kadagyaman ak kadagiti makaited balakad, kadagyaman ak metkeng ka, ti anos ken laing mo nga nang tedbiag dito nga surat ko kasin. More power to your program and God bless everyone. To'y kanayon nga ma-stress, apagayam mo, Mika, iti Ilocos Norte. Ikasin nyo, bidagyo ko na. Ano? Kaso, di met mabain dananang kintatang mo nga agasog. Amo yung amin no agasog da taon. Agasog ti lalaki kin babae no madaman, deti panakpak. Haan mo mapanpanunutin ti aglawlaw mo. Di mon mapanpanunot when malaglagip. Nga adagayang makangeg, kadagita nga asog yo. Kasi, makulaapan ng ti panunot mo no kasi nga makariknakan iti na idumduma nga imnas ken ragsak ken ganas aya kaslayo mo la di dapat padasan mat akit no nalaing kay ngagtepel ti asog akit very good angem di ba na imas no saan yung nga teptepelan ti asog no nga min teptepelam ti asog anam deta ag-reflect mat la kada ti partner mo kasi kaslang feeling na no hanggat saan ka nga maganganasan no matepelam ti asog mo. No haan mo nga ihasog ket baka feeling nang ket haan mo nga magustuhan ti aramiden na baka di na ituloy when no maadaan ton iti kaslang bumabanto ti self-esteem na panpanunutin nanton amangan no saan nga naragsak ni bakit ko kanyak saan mo nga agasog matepalan na mo ti asog nan ang anya ka ti nagkurangak. Naka 30 seconds sak mata. Saan mo tla nga 10 seconds san? 30 seconds mo nga pinanakpak ko ha. Ang imapi nga dilat agasog. Panasin nyo, dati agasog kayo nga permikat ti ay yabo aya. Sabsabali ti rik na ti ganas na. Kesa dati tip-tipelan nyo ti asog yo. Uno, pigpigilan nyo dati dapat dati busalanda ngiwat dati partner da tapno hanga mangeg madi kas naman agtepel ti utod dayta kabageng ka relate match ko na ni Lisette dati ana siguro dati tepel ti asog anat pa-relate am ti Wano naladaw dati. Wano nasapa nga message mo ay comment mo. Makarelate ka no kadati ana siguro. Diya mo. Relate match ko na nam, di namot imbagan no anya, ti pakarelatean na. Baka dati panagtipel ti asog. Naungawen tay kalapaw nga
pagaramidan ti ubing gonan Clarita Manibog. Ay tatay pala di gito, dati uram dati kalapaw. Ni api kas jay. Api nagpuko ba rin di comment. Yamot din di kasting nga nagrigat mo tin.